Kasano akpay itan awan kan ditoy den na nabayag a panawen a sikat na kairwama ngem anyan a nagkasang idi pinanawan na lagip mo't sumangbay tunggal na limpyo tuyrik na kasano akpay itantadan sa balita denam awan ti maaramidak no isut pagragsakan lipaten ka kumantap nurik nagtimalag-anan ngem nagrigat met gayam ditoy pusok na imulakan kasano akpay itanta saan na kun nga ipatpatek ket no malagip ka kakayat kunti agbarte bareng malipatak tut apagbiit a panawen ti impasagrap mo ulpit ni ayat anag saen kasano akpay itantadan sa balita denam awan ti maaramidak no isut pagragsakan lipaten ka kumantap nurik nagtimalag-anan ngem nagrigat met gayam ditoy pusok na imulakan kasano akpay itanta saan na kun nga ipatpatek ket no malagip ka kay kayat kunti agbarte bareng malipatak tut apagbiit a panawen ti impasagrap mo ulpit ni ayat anag saen bareng malipatak tut apagbiit a panawen ti impasagrap mo ulpit ni ayat anag saen